Ысыкөл rayonundan Kaşat ayılından geldim. 10. yıllarda oğurup, başım oğurup, butu kolum oğurup, anan pristup kalmaganda jığılıp kalçım. Doktorlar başın kan tamırı çıkarıp ketken dep, tomografiyaga tartılıp gel dedi. Tartılıp gelsem jaş kız eken, ayakka da sarıp kaldım, 4000 birden so'm ekan. Apka kagazını ap gelsem, bul emne dep, maga gayra sura, maga sura beret. Ay, bunu sizler berbediңер mi? Oş düşüp gel dep. Oşol kagazı dagı ele uyda jatat, okugan anı doktor jok eken. Birösü oğurup atat, ekele doktor var, birösü oğurup atat, birösü komandirovka ketken derdi. Oşo boyunça al doktor jok. Anan oşantıp oturup 11. yıl boldu. Ejem var, Ağolon ayılında, Toңur rayonunda. Oşo kişi gelip, ay uşunday tavıp, uktum, gördüm. Menin koşunam darlanıp, jakşı oldu dedi. Tüptük koşunası olçu, ayal, Meyizgan degen. Oşo kişini erişti, çoğu geldi, iki sapar gelişti. Bir önde ejem geldi, bir önde oşo Meyizgan ejeni eriştip geldi. Oy, mına men jakşı oldum, meni degen doktor gerek bolsa çıkarıp salgam. Oşondan jakşı oldum, Kuvanış degen, Matayev Kuvanışbek degen Bişkekte tavıp bar eken. Oşogo görün dedi. Birinci ejem men aytkandan barbay kalgam, agaçı doktor bilbegene meni siler bilmek bile dep koydum. Oşol doktor bilmek bile dep emettim. Ayttım anan, ejem ilaktap bolboy koydu. Barışın gerek, barsaң jakşı bolosуң deydi. Arak içip koysan basılıp kalat. Anan araktın güçü taragandayan kayra oğurup başlaydı. Anan Meyizgan eje ökö geliptir ekin saparın. Anan meyli barayın dep ile atkandan geldim Kuvançka. Kuvanç görüp ele, senin başыңdın kan tamırı işkerip ketiptir. Ayıktıram seni. Ağa da işengen jokmун. Anan Kuvanç öz ayttı. Seansta otursak, oy, Bayke deydi, men sizdi ayıktıram dedi. Ayıktırsan anda men makul bolayın. Men jönölö tesme tartölö, jönölö oturdum, işenbey eleçi. Men sizdi ayıktıra albasam, anda kişi görüp ele koyayım Bayke. Siz üçün sizdi ayıktıra albasam, anda şunday dep ayttı anan. Makul dep anan göңүl koyup, Allah Taalaga işenim berip, seansın aytkандай kılıp, al kezde 12 günden bile, anan 14 gün bolup ketdi. Anan oşonu menen 12. yıldan başlap kaldım go. Oşondan jakşı bola başladım, sezile başladı. Jakşı bolgonu pristup karmabay kaldım, jakşı boldum. Anan meni Baybiçendagi oğurup çerepne давлениясы var eken. Oşondan dagı oşol Baybiçende jakşı boldu. Bir tuğandarım jakşı oldu, jengelerim geldi, bular jakşı oldu. 12. yıldan başladım, 11. 10. yıllarda, 11. yıldan başlap kaldım go. Toçuna yılında esmen çıkıp ketiptir. Anan oşondan jakşı olup, anda sanda çıkırganda gelip seanska katışıp, darı çayını içip, abdan jakşı olduk buyursa. Anan oğrugan kişiler de, sen oğrup jürdüň ele, kantip jakşı oldun dedi. Men uşul Kuvançtabka barıp jakşı oldum. Oşo yaka barsaňar jakşı bolasыңar dep, oşo baldardy da aytyp, alar da jakşı oldu. Oşondan jakşı olduk. Kudayım Kuvançka güç kuvat bersin. Allah Taalam koldop жүрsün. Kuvançta adamlar köp bolsun. Kırgız eline hizmet kılgan. Rahmat Kuvançka, çeksiz razısılık. Allah Taalam jardamı menen meni ayıktırıp, jakşınaka özünün bir tuğan ağasınday göret meni. Şol Kuvanç şol Kırgız eline jakşı hizmet kılıp, köp elge jardam berip atat. Rahmat. Allah Taalam razı olsun. Ömürlü olsun, bala akırası menen amançılıkta oluşsun. İştegen işinde iyilik bolsun. Çeksiz razısılık bizdi taza ayıktırdı desem жаңылышпайын da. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
мен ар бир айтып аткан сөзүмдү Кудайга тобо деп, Кудайга шүгүр деп, Алхамдулиллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, Аллахым улук, Аллахым ыйык деп туруп, Аллахтын аты менен баштаймын. Бардык мактоолорго, алкыштарга жалгыз гана жаратуучу Аллах Таалам өзү татыктуу. Бүгүнкү күnkө биздин ушул YouTube каналга келип, өзүнүн ыраазычылыгын билдирип кетиптир. Ысык Көл областынан келген Акжолдой аттуу абабыз. Абабыздын ниетинин келген ниети мындай төмөндөгүчө. Биринчи, Аллах Таалама ыраазычылык билдирейин деп, экинчи соопчулук үчүн, үчүнчү ушу биз окшоп оорулардан, түрдүү оорулардан айыкпай жүргөн адамдарга шифа болсун, үмүт, ишеним алып келсин деген ниетте өзүнүн бизге келгенге чейинки кандай оору менен ооругандарын, жапа чеккен, кыйналгандарын кыска нуска айтып бериптир. Эми медициналык диагнозу боюнча бул давление оорусу болуп атат, кан басымы жогору. Мен ушуга чейинки мурдагы видео тасмаларда айтып атам, дарыгер катары ушунча 30 жылдан бери эл дарыладым деп айтып атам. Анан ушул адамдардын ден соолугунда 70%ке жакын ооруларга шифа таап айыктырса болот экен деп. Мен аны сөз түрүндө эмес, иш түрүндө далилдеп, тажрыйбамда болгон нерселердин баарын сиздерге жеткизип, соопчулук үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп айтып жатам. Буга чейин ар кандай диагноздорду айтып келдик. Азыр ушу элдин суроосу боюнча мага түшкөн акыркы суроолордо сизден давление, кан басымы жогорулагандан дарыланса болобу, ушуга шифа барбы деген суроо түшкөн. Ошол суроого байланыштуу мен ушул Ысык Көл областынан Акжолдой абаны чакырып, бизден бир 10 жыл мурда давление оорусу менен келип шифа таап айыгып кеткен экен. Мага келгенде өзү баса албай калган, балдары жетелеп келген, моюндары бура албай калган, буту баса албай калган, оор акыбалда келген болчу. Ошо бизден 2 курс лечение алгандан кийин шифа таап айыгып кетти. Быйыл Кудайга шүгүр 10 жылдан ашык убакыт өтүптүр. Абамыздын эфирден сүйлөгөнүн көрдүңүздөр, кыймыл аракетин көрдүңүздөр. Кудайга шүгүр, ушул 10 жылдан бери ооруган жокмун. Сизден шифа таптым. Үй бүлөмдөн байбичем дарыланды, балдар кыздарым, бир туугандарым дарыланды, эл дарыланды. Мен күбө катары көргөн ошо адамдар катары өзүмдүн ой пикиримди айтайын, рахматымды айтайын деп келген экен. Биз дагы абабызга ыраазыбыз. Соопчулук үчүн биздин илим боюнча элге маалымат берип кетиптир. Эми бардык нерсе Кудай Тааланын каалоосу менен болот. Кудай Тааланын буйругу менен болот. Адам өзү эч нерсе кыла албайт, адамдын колунан эчтемке келбейт. Эгер Кудай Таалам каалабаса, бул Алланын өкүмү, бул Алланын буйругу. Бардык мактоолорго, алкыштарга жалгыз жаратуучу Аллах Таалам гана татыктуу. Ал эми салам салаваттарыбызды пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга айтабыз.